Ni breaking news na makuru yihutirwa kandi atunguranye akomeje kugenda tugeraho, nababwiye ko ndakomeza kugenda mbaha updates z'amakuru kubijyanye n'amatora yo mu gihugu cya Uganda. Nahoze mbabwira mu kanya gato ko amakuru mfite kandi yizewe nahawe na bamwe mu banyamakuru mu gihugu cya Uganda ndetse mu bitangazamakuru bimwe bya leta agaragaza ko mu bice bitandukanye ahamaze kubarurwa amajwi nyuma y'uko amatora arangiye bikomeje kugaragara ko uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamamaye nka Bobi Wine ariwe ukomeje kuza imbere mu bakanda bose bataniye umwanya w'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda. Bibutsa ko ni umuyobozi w'ishyaka rya NUP ritavuganwa n'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda, ndetse umwaka wa 2021 nabwo mu matora y'umukuru w'igihugu niwe wari uhanganye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'ishyaka rya NRM musanzwe riri ku butegetsi National Resistance Movement. Gusa ayo makuru kandi avugwa yuko mu bice bitandukanye bya Kampala, mu bice bitandukanye kandi byo mu mujyi hariya Kampala, aho akomeje kugenda habarurwa amajwi, bikomeje kugenda bigaragara yuko uwitwa Bobi Wine ariwe ukomeje kuza imbere mu majwi kurusha Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ariko kandi bibutsa ko n'ubundi aka gace na gace kakunze kubarizwamo abarwanashyaka benshi cyane b'ishyaka rya NUP, ishyaka ritavuganwa n'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda. Ibyo ni ibice rero byose bikunze kugaragaramo abarwanashyaka b'ishyaka rya Bobi Wine, ishyaka rya NUP ni ukuvuga National Unity Platform ryo muri iki gihugu cya Uganda. Ariko se birashoboka ko uyu Bobi Wine yakigaranzura uwitwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni? Ese nyuma y'imyaka 41 Perezida Museveni yatakaza amatora mu buryo nk'ubu ngubu bugayitse nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa n'abantu batandukanye bakomeje gukurikirana amatora mu gihugu cya Uganda? N'ubu ngubu tuvugana hari umunyamakuru w'inshuti yanjye ukora mu gihugu cya Uganda, n'ubu nahoze ngerageza kumuhamagara ku murongo wa telefone, ariko yambwiye ko agihuze agikomeje gukurikirana ibikorwa by'amatora uko biri kugenda ndetse n'uko biri kurangira uyu munsi, ariko ambwira yuko aho aza guhugukira turaza kuvugana akambwira uko ibintu byifashe. Nyuma yaho mu bice hafi ya byose mu gihugu navuga yuko miliyoni zirenga 21 z'abanya-Uganda bitabiriye iki gikorwa cy'amatora neza, n'amatora yabaye mu mucyo, aho nta kiboko cyabayeho nk'uko byagenze ubushize mu mwaka wa 2021. Abaturage bazindukiye nyine ku biro by'itora, ariko hari amakuru yagiye avuga ko hari uburyo bwagiye bwifashishwa butari buteganyijwe, ndetse umuyobozi utavuga muri ubutegetsi ni ukuvuga Robert Kyagulanyi akavuga yuko bishobora ko ari mu mugambi muremure cyane warateguwe n'ubutegetsi buriho bw'igihugu cya Uganda. Ku rundi ruhande internet zarafunzwe, ibigo bitanga internet byategetswe gufunga internet kugira ngo bitaza kuba byafasha abantu kuba bakora imyigaragambyo nyuma yaho bashobora kutishimira ko ibyavuye mu matora byaza gushyirwa ahagaragara. Ariko se aya makuru akomeza kugenda avuga yuko ubu tuvugana muri ibyo bice bitandukanye byo mu gihugu cya Kampala biravugwa yuko mu majwi amaze kubarurwa uwitwa Bobi Wine ari hejuru n'amajwi agera kuri 65, mu gihe Museveni bivugwa yuko afite amajwi agera kuri 35 kugeza magingo aya ngaya. Abandi bo bisa nkaho nyine bitabyatangira kubara. Muri make navuga ngo abandi ntabwo byari byatangira kubara muri rusange. Ndacyategereje rero umunyamakuru mugenzi wanjye ko aza kumfata tukaza kuvugana akambwira uko ibintu byifashe muri rusange. Gusa nababwira ko aya ni amatora yavuzweho ibintu byinshi cyane, ndetse abatavuga n'ubutegetsi bavuga yuko batizeye ko ashobora kuza mu mucyo, aho rero abanya-Uganda barenga miliyoni 21 baramukiye uyu munsi mu matora y'umukuru w'igihugu ndetse bagize inteko ishinga amategeko. Ni amatora mbere yuko ajya gutangira uwitwaga Yoweri Kaguta Museveni niwe wahabwaga amahirwe w'imyaka 81 we kwegukana manda ya 7 ku majwi angahe ateze, kuko ibyo ni byagendaga nyine byibazwa n'abantu batandukanye. Ese ashobora kwegukana umwanya mukuru w'igihugu kuri manda ya 7 ku majwi angahe kurusha abandi bakandida? Aya ni amatora Museveni ahanganyemo na Bobi Wine n'ubundi wamukurikiye mu matora aheruka. Ikusanya imitekerereze ko ryakozwe mbere gato yuko amatora aba ryagaragazaga ko Museveni azagira amajwi nibura agera kuri 60%, mu gihe Bobi Wine yagira hafi 30%, abandi bakandida bakagabana asigaye. Ndabona bambwira ko ku buhanga bw'ibyuma mugenzi wanjye uri mu gihugu cya Uganda arimo arampamagara, ariko niba bamubwiye abaretse gatoya kugira ngo mbanze mbahe idonido uko ibintu byifashe muri rusange. Abakandida rero 8 bose bataniye umwanya mukuru w'igihugu ni abagabo, nta mugore urimo.
usibye Museveni na Bobi Wine abandi ni Frank Bulila, Robert Kasibante, Joseph Mabilizi, Nathan Mandala, Mafabi Mugisha, Gregory Muntu ndetse na Mubarake Selunga Munyagwa. Mbere y'uko rero amatora aba, komisiyo ishinzwe itumanaho muri Uganda yari yafashe umwanzuro wo gukora internet mu kwirinda ko hakwirakwizwa amakuru apfubye, ndetse kandi bikaba byahembera imvururu nk'uko byagenze mu matora aherutse. Gusa ntibyabujije abaturage gukoresha ikoranabuhanga bifashishije imbuga za internet zinyuranye zirenga ikoranabuhanga risanzwe. Rumwe mu mbuga abanya-Uganda bakoresheje uyu munsi mu gushaka kumenyekanisha ibijyanye n'amatora rwitwa Bchat. Bchat ni urubuga rwa internet rutazwi cyane rwashyizwe hanze na Jack Dorsey watangije Twitter mbere yuko ayigurisha Elon Musk akahindura X. Ni rumwe mu mbuga nkoranyambaga zikomeye cyane kandi zamanuwe cyane muri Uganda muri minsi y'amatora, yaba kuri Play Store ndetse no kuri App Store. Jack Dorsey umwaka ushize yavuze ko akwiriye kuryozwa ko ibintu byose bisigaye kandi bikorwa hiringiwe internet. Ari nayo mpamvu rero muri Nyakanga yahisemo rero gufungura Bchat itayikenera nyuma y'icyumweru ayubaka. Bitandukanye na Twitter, Bchat ntisaba gukoresha internet, ikoresha Bluetooth kugira ngo abantu bahanahane amakuru. Ibiro by'itora muri Uganda byafunguye saa moya saa mbiri z'i Kigali. Usibye gutora perezida kandi hari no gutorwa abagize inteko ishinga amategeko ku rwego rwa buri karere. Hagomba kandi gutorwa abadepite 353 bahagarariye ibice bitandukanye, mu gihe bahagarariye abagore bo ari 146 umwe muri buri karere. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatoreye ku ishuri ribanza rya Kalo mu burengerazuba bwa Uganda. Nyuma yaho yabwiye abanyamakuru ko yatoye perezida n'abagize inteko ishinga amategeko. Yakomeje avuga ko yizeye ko agomba gutsinda akabona nibura amajwi 80% mu gihe nta bikorwa byo kwiba amajwi bibayeho, ndetse anavuga ko bidashoboka ko Bobi Wine yamuhigika. Uyu mugabo yiyamamaje avuga ko afite intero yo gusigasira ibyagezweho kandi agaharanira ko igihugu gikomeza gutekana na Uganda ikazamuka ikaba mu byiciro by'ibihugu kandi bifite ubukungu buciriritse. Ni mu gihe Bobi Wine bahanganye imyaka 30 we yakunze kandi kubikana asaba abakiri bato guharanira guhindura ubutegetsi buriho niba bashaka ko ubukungu bw'igihugu buzamuka. Amatora muri Uganda yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga mu kugaragaza ko umuntu yatoye, gusa mu bice bimwe na bimwe iryo koranabuhanga ryanze gukora. Komisiyo y'amatora yaramutse ibwira abakuriye ibiro by'itora ko aho imashini zizwi nka BVVK zanze gukora, itora rigomba guhita rikomeza hakoreshejwe liste y'itora. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko nawe yamenye ko iryo koranabuhanga hari aho ryanze gukora. Ati yego hari ibibazo by'imashini zemeza utora byabayeho mu gitondo ariko ubu ziri gukora, natoye ariyo nkoresheje mu gihe igikumwe cyanjye cyanze. Ati sura yanjye yo yahise ikunda ako kanya. Yagarutse kandi ku ngingo imaze igihe ivugwa mu matora muri Uganda ko buri gihe abamo ibikorwa byo kwiba amajwi. Avuga ari ibintu byahereye mu myaka 1960. Ati kuva mu myaka 1960 twahuye n'imbogamizi yo kwibwa amajwi. UPC yibye Kabaka Yeka mwaka w'1961 UPC kandi ati amatora ntabwo yagenze neza icyo gihe. Itora ryakorerwaga mu muhezo ariko ntabwo abantu bayafashe nk'amatora ya nyayo. Yavuze ko mwaka w'1989 aribwo hatangiye uburyo bwo gutora abantu bari ku murongo mu kwirinda ko abantu bica itora n'urupapuro rwaryo, kandi ko kuva icyo gihe byagenze neza. Ati gusa byatumye hatabaho ibanga, bituma mwaka w'1994 duhindura dusubira kandi ku buryo bwo gutora hakoreshejwe impapuro. Bwana Museveni yashinje abatavuga muri ubutegetsi bwe bwo ku matora aheruka bakoresheje impapuro z'itora mimbano zigera ku majwi 2,700,000. Ati zirenga 1,000,000 zacapiwe mu gace ka Nkrumah, izindi 1,700,000 ziva i Dubai. Niyo mpamvu twahisemo rero uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga. Ku rundi ruhande uwitwa Bobi Wine yavuze ko hari ubujura bw'impapuro kandi z'itora bwakozwe hirya no hino mu gihugu. Ati isi ikwiriye kumenya ibiri kubera muri Uganda ku munsi w'amatora. Internet yakuweho, hari ibikorwa by'impapuro kandi impimbano z'itora ziri gukwirakwizwa hose mu gihugu cya Uganda. Abayobozi bacu barimo na vice president wacu ati Murengerazuba yatawe muri yombi. Ati ku biro byinshi by'itora indorezi zafunzwe, mu gihe kandi abandi birukanywe imashini z'ikoranabuhanga BVVK mu bice byinshi cyane zanze gukora. Bobi Wine yatoreye mu karere ka Wakiso ahitwa Freedom Square muri Magere.
Museveni wahabwa amahirwe yo kongera kandi gutsinda ariko ubutegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu, mu gihe Bobi Wine we bahataniye yari afite imyaka 4 y'amavuko. Icyo gihe mu matora aheruka Bwana Museveni yagize amajwi 58% mu gihe Bobi Wine yagize 35%. Itora nirirangira byitezwe ko mu masaha 48 aribwo amajwi y'agateganyo azajya hanze. Amajwi abarirwa kuri buri site y'itora, ibyavuyemo bikoherezwa kuri komisiyo y'amatora. Umukandida kandi agomba kubona hejuru ya 50% kugira ngo atsinde. Iyo nta wabonye 50% hateganywa itora rya kabiri mu minsi 30. Hagati aho abanyabuganda ba mu Rwanda bo bari basabwe kujya gutorera mu gihugu cya Uganda kuko nta biro by'itora biri mu mujyi wa Kigali nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Amakuru y'amatora yo mu gihugu cya Uganda turakomeza kuyagaruka ndetse tunakurikirana 5/5, ariko hagati aho ngaho reka mbabwire ko hari andi makuru ababaje cyane aturuka mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo avuga yuko drone za FARDC zarashe icyambu cyo muri Uvira. Ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ku wa gatatu tariki ya 14 Mutarama zagabye igitero gikomeye cyane cya drone ku cyambu cya Karundu giherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa FC Makumyabiri na gatatu Lawrence Kanyuka yatangaje ko kiriya gitero ingabo za RDC zakifashishijemo indege zitagira pilote zangiza byinshi ndetse kandi ubuzima bw'abasivili burahatikirira. Amafoto Lawrence Kanyuka yashyize ku rubuga rwa X agaragaza inzu nini zangijwe bikomeye cyane, ibisasu byarashwe n'izi drone. Hanyuma yunzemo ko mu gihe kandi hari kuba ibi bikorwa bikomeye, AFC irasaba abenegihugu n'umuryango mpuzamahanga kuba umutangabuhamya ku bikorwa bya leta ya Kinshasa byirengagiza ibyo yiyemeje cyane cyane amahame ya Doha. Iki gitero kandi gikurikiye ikindi cya drone ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zagabye mu gace ka Mukoko gaherereye muri komine Minembwe no mu tundi bihana imbibi kwa 12 Mutarama, cyatwaye ubuzima bw'abasivili benshi cyane. Mu minsi mike ishize nabwo izo ngabo zagabye ibitero bya drone mu mujyi wa Masisi byica abaturage babarirwa muri 20, naho abarenga 40 kandi barakomereka bikabije. Ingabo za RDC zikomeje kandi kugaba ibitero mu gihe ubutegetsi bw'iki gihugu butera umugongo ibiganiro by'amahoro bya Doha bisanzwe bibuhuza na AFC Makumyabiri na gatatu. Perezida wa RDC Felix Tshisekedi ari gukora ibishoboka kugira ngo hatangire ibiganiro bishya bihuriza abanyekongo mu ngeri zitandukanye. Kinshasa bishobora kandi kuguma gutuma ibiganiro bya Doha n'ibyo byari bimaze kugeraho byibagirana. Duce mu gihugu cy'u Burundi, makuru aturukayo aravuga yuko umunyamakuru Sandra Muhoza yakatiwe imyaka 4 y'igifungo. Urukiko rukuru rwa Ngozi mu majyaruguru Burundi kuri wa gatatu tariki ya 14 Mutarama 2023 rwakatiye umunyamakuru Sandra Muhoza, umunyamakuru y'itangazamakuru kigenga cya La Nova Burundi, igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu y'amafaranga 200 y'amarundi. Yashinjwaga kandi guhungabanya umutekano w'igihugu no gukurura amacakubiri ashingiye ku moko. Iki gihano nubwo kandi kitangana n'igihano cy'igifungo cy'imyaka 12 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga cyasabwe n'umushinjacyaha mu iburanisha rikomeye ryabaye tariki ya 19 Ukuboza 2025 cyemeje icyaha uyu munyamakuru Sandra Muhoza yatawe muri yombi muri Werurwe 24, abanza gufungirwa muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura, umurwa mukuru w'ubukungu w'u Burundi, mbere yo kwimurirwa muri gereza ya Ngozi. Urubanza rukomoka ku butumwa bwa WhatsApp. Ibirego Sandra Muhoza aribwo bijyanye n'ibitekerezo bivuga ko yatanze mu itsinda rya WhatsApp ry'abanyamakuru baho. Uyu wari waramaze gukatirwa mu Ukuboza 24 igifungo cy'amezi 21 kubera ubutumwa bwasangijwe muri iri tsinda, abaye ikimenyetso cy'igitutu gishyirwa ku bwisanzwe bw'itangazamakuru mu Burundi nk'uko SOS Media Burundi bivuga. Abamwunganira baramagana ibyo birego bidasobanutse kandi bishingiye kuri politike, uruhare rwa perezida ndetse no gusaba imbabazi. Perezida Evariste Ndayishimiye yaraherutse guhamagarira Sandra Muhoza n'umunyamakuru Kenny Claude Nduwimana ufungiye Impimba gusaba imbabazi ku mugaragaro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomoje ku rubanza rwa Florian Irangabiye wababariwe muri Kanama 24 no gukatirwa imyaka 10 n'igifungo kuva muri Mutarama 2023. Umuryango urengera uburenganzira bw'abanyamakuru Reporters Sans Frontières uvuga ko ubu Sandra Muhoza ari we munyamakuru ukumbi w'igitsina gore ufunzwe munsi y'ubutayu bwa Sahara wamaganye igihano wemeza ko gikabije cyahawe Muhoza mu rubanza uvuga ko rudasobanutse muri iki gihugu cy'u Burundi. Canada ikaze muri amakuru twahoze mu kanya gato tubabwira ku cyemezo gikomeye cyane cyafashwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu bihugu birenga 75, ariko kandi harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibisobanuro n'ingaruka z'umwanzuro bwana Trump wo guhagarika visa zabimukira ku banyarwanda, kimwe mu bibazo bikomeye cyane umuntu ashobora kuba yakwibaza uyu mwanya wa none. Ubutegetsi bwa perezida Donald Trump bwafashe umwanzuro wo guhagarika by'agateganyo gutanga viza zabimukira, ni ukuvuga abantu bashaka gutura muri Amerika mu gihe kirekire baturutse mu bihugu 75 birimo n'u Rwanda,
Bivuze ko abaturage bo muri ibyo bihugu bazashaka kujya muri Amerika bya burundu ku mpamvu zirimo akazi, basanze imiryango cyangwa se bahisemo guturayo, ubusabe bwabo kuva kwa 21 Mutarama 2026 buzaba butari gusuzumwa. Amerika ivuga ko impamvu ari uko benshi mu basaba viza baturutse muri bihugu baba bateze amaboko kuri Amerika mu mibereho yabo, cyangwa se biringiye ubundi bufasha ku bantu basanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo bahageze. Kubera iyi mpamvu rero, ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga rya Amerika yavuze ko izi viza zigiye kuba zihagaritswe gutangwa, hakagenzurwa niba abo bantu bafite ubushobozi bwo kuba bakwitunga mu gihe bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imiterere ya viza zitangwa na Amerika. Amerika itanga viza ziri mu byiciro bigera kuri 5. Ibyo birimo iz'igihe gito ku mpamvu z'ubukerarugendo n'akazi nko kwitabira inama cyangwa se ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Izo ziri mu cyiciro cya viza zitwa B1 ndetse na B2. Hari kandi viza zo kwiga nazo ziri mu byiciro bibiri, nk'imwe ihabwa abantu bagiye kwiga amasomo ya kaminuza n'abandi bagiye mu bikorwa birimo amahugurwa. Izo nizo zitwa F1 ndetse na M1. Hari izindi viza zishingiye ku kazi ziba mu byiciro binyuranye, harimo nk'icyiciro cy'abantu bafite ubumenyi buhambaye mu byiciro runaka nk'abahanga mu ikoranabuhanga, engineering, abaganga n'abandi. Abo bahabwa viza yitwa H1B. Hari kandi abantu bagiye gukora mu bijyanye n'ubuhinzi bahabwa viza iri mu cyiciro cya H2A, cyo kimwe n'abandi bagiye mu bikorwa by'ubuhinzi ariko kandi bitagereranywa nk'iby'umwuga bahabwa iyo mu cyiciro cya H2B. Ikindi cyiciro kiri muri viza z'abakozi ni iz'abantu boherezwa n'ibigo kujya gukorera muri Amerika nk'abahanga mu byiciro runaka cyangwa se abayobozi runaka. Abo bahabwa viza yitwa L1. Hari abandi bantu bajya muri Amerika by'akazi ariko bishingiye ku mpano zabo, urugero nk'abakinnyi cyangwa se abandi banyabugeni baba bagiye gukora muri Amerika bahabwa viza yitwa 01. Hari ikindi cyiciro kandi cy'abantu bahabwa viza zishingiye kuri porogaramu zo guhanga ubumenyi, urugero ni nk'abanyeshuri kandi bagiye kwimenyereza umwuga, abashakashatsi n'abarimu n'abandi. Abo bahabwa viza rero zo mu cyiciro cya G1, cyo kimwe n'abandi bajya muri Amerika mu bikorwa bishingiye ku muco bahabwa iyitwa Q1. Ibyo byiciro byose tuvuze hejuru nizo viza zikunda gutangwa, ziyongeraho izindi zihabwa abantu bajya muri Amerika nk'abadiplomate cyangwa se abakozi bo mu ndege baba batari buhatinde. Abo bahabwa viza yitwa D. Naho abantu rero banyura muri Amerika bakomereje mu bindi bihugu bo bahabwa iyitwa C. Izindi ni izihabwa abadiplomate bahabwa viza zo mu cyiciro cya A, n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga nka Banki y'Isi na Loni bahabwa iyo mu cyiciro cya G. Izindi viza zose zisigaye ziri mu cyiciro cy'izo Trump yahagaritse. Izo ni iz'abantu bashaka kujya gutura muri Amerika by'igihe kirekire. Izo nizo zitwa rero iz'abimukira, nazo ziri mu byiciro. Viza zihabwa abantu bagiye muri Amerika ku mpamvu z'umuryango, ni ukuvuga abashakanye, abana, ababyeyi cyangwa se abafitanye amasano n'abaturage b'Amerika bashaka kugera gutura muri Amerika by'igihe kirekire. Izo ziyongeraho izindi zamenyekanye nka green card. Hari izindi viza zitangwa mu buryo bwihariye ku mpamvu z'ubutabazi, zo zitangwa gake zigahabwa nk'abantu Amerika ikuye mu bihugu byabo ku mpamvu z'umutekano, ubuhunzi n'izindi. Viza zitari iz'abimukira zinyishyurwa amadolari 185. Iki cyemezo rero kivuze iki ku banyarwanda? Icyemezo cya Bwana Trump kigamije gukumira abantu bajya muri Amerika bagiye kwibera umutwaro, ntabwo kigamije gukumira rero wowe na mugenzi wawe mwari mufite gahunda yo kujya kwishimisha, gusura inshuti, kureba imikino y'igikombe cy'isi, mwarangiza kandi mugataha. Ntabwo umunyeshuri azagerwaho ingaruka n'iyi gahunda nshya, kuko aba ategetswe ko narangiza kwiga azasubira mu gihugu cye. Ntabwo rero kireba ba bantu bajya gusaba viza bagahabwa iz'amezi agera kuri 3, imyaka 5 cyangwa 10, kuko zo uba utegetswe gutaha bitarenze amezi 6. Ahubwo kireba umuntu ushaka kuba muri Amerika by'igihe kirenze icyo.
abageraho kugirwaho ingaruka n'iki cyemezo ni nk'umunyarwanda washakanye n'umunyamerika wari muri gahunda yo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba uri umunyarwanda ufite umubyeyi w'umunyamerika ariko uba mu Rwanda, wari muri gahunda yo kujya muri Amerika kugira ngo ariho ukomereza ubuzima bwawe, uzagorwa no kubona viza, nako ubu ntabwo uri bubashe kuyibona. Ku munyarwanda rero wari muri Amerika nawe kandi yaragiye gukora muri ubu buryo bw'igihe kirekire, bivuze ko kongeresha viza ye bigiye kuba ingorabahizi. Niba rero uri umunyarwanda washaka kandi kujya muri Amerika ukoresheje viza yitwa diversity visa cyangwa se green card, byo ntibigishoboka kuko yahagaritswe burundu. Iyi ni imwe muri viza zatangwaga zireba cyane imiryango. Mu banyarwanda bajya muri Amerika rero abanyeshuri nibo benshi cyane. Kuva muri 2011 na 2012 umubare w'abanyarwanda bajya kwiga muri Amerika uzamuka umwaka ku wundi, nk'imibare y'imyaka 10 guhera icyo gihe yerekanaga ko batigeze bajya munsi ya 500. Mu mwaka w'amashuri 2011 na 2012 bari abanyeshuri 165, 2014 na 2013 bagera kuri 535, 2013 na 2014 bagera kuri 720, bigeze 2014 na 2015 bagera kuri 800. 2015 na 2016 bari abanyeshuri 928, mu gihe 2016 na 2017 bari 1088, naho 2017 na 2018 baba 1032, 2018 na 2019 bari abanyeshuri 1292. Zimwe muri leta abanyarwanda bigamo ku bwinshi ni Nebraska, Texas, New York, Arkansas ndetse na Massachusetts. U Rwanda mu bihugu rero bifite abaturage binjira muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mezi 10 ya mbere ya 2024 abashinzwe kugenzura umupaka wa Amerika na Canada mu gace ka Houlton bataye muri yombi abantu 15,000 by'abanyamahanga baturutse mu bihugu 85 binjiye muri Amerika mu buryo butemewe. Ni ubwa mbere abo bantu kandi babaye benshi cyane ku kigero abantu binjira muri Canada mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, hanyuma bagera ku mupaka wayo na Amerika bakinjira hitwa Swanton, umujyi muto wo muri Vermont. Iyo bageze aho baba bashobora kandi kwerekeza nibura mu duce two muri Amerika nka Vermont, mu tundi duce natwo kandi twa New York, niba kandi nka Vermont cyangwa se Manhattan, Brooklyn ndetse n'ahitwa Bronx, Queens ndetse n'ahandi. Abatagiye aho rero baba kandi bashobora kwerekeza mu duce tumwe na tumwe twa leta ya New Hampshire. Bibasaba rero nibura urugendo rungana kuva i Kigali ugera i Rusizi, ukongera kandi ugasubira i Kigali kugira ngo babe bavuye Quebec cyangwa se Ontario muri Canada, babashe kugera ku mupaka umwe muri bambukiraho bakoresheje imodoka mu mujyi wa Albert muri leta ya Vermont. Muri 2023 umubare w'abantu binjirira kuri umupaka wariyongereyeho 6700 baturuka mu bihugu byibuze 76 gusa. Mu mwaka umwe gusa abo bantu bari bamaze kwikuba inshuro 3, ndetse n'umubare w'ibihugu biturukamo ugera kuri 85. Muri ibyo bihugu 85 u Rwanda ruri mu bihugu 21 byo ku mugabane wa Afurika bifite abaturage benshi cyane binjira muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ntabwo umubare wabo utangazwa ariko ruza mu bya mbere saba muri Afurika kuko n'ibihugu bikomeye cyane ku isi nk'Ubudage, Ubufaransa, Espagne, Ubutaliyani, Burusiya